is getting bigger and bigger and bigger and bigger, like a snake. Yay! Getting bigger, 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 bigger. A snake. Meow, 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 meow. Snake. Bikin gulali pakai cabai coklat. Mari kita coba. Gulalinya teksturnya lembut dan sedikit wangi coklat. Enak banget deh. Mami ya yummy. Lagi bersihin pakai itu. Dan stik coklat ini bagian paling enak dari eksperimen ini. Mama Mia yummy. Teksturnya crunchy, wangi coklat, dan enak banget. Wajib coba deh. Next bikin bagi apa lagi guys? Komen di bawah ya. Don't forget to subscribe, like and comment.